Mayam Kurumzari dom neng biri Impact News ni ai Joyce Sham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Manipur da Chief Minister N Biren Singh na mahaki resignation period matung da lamdam masih lagba film President Rule imposed orakpa adagi Manipur Legislative Assembly suspended animation da thamba hozik power leadership leitaba mayam si marakta hozik Manipur da President Rule thamba si former legislator kayana condemn tawbusu mayam yawrakli aduga masigi decision sibu welcome tawbusu mayam yawrakli aduga khoina yengpa matamda hozik 10 cookie MLAs moina zu recently Manipur da President Rule imposed orakpa degi assembly suspended animation thamokpa si welcome tawi hairi aduga cookie zo council gi maike degi adega topa cookie CSO sing gi maike degi su President Rule imposed obuzi yamna welcome tawi harakli adubu mokhoi gi demand separate administration di masidi adum demands di am firm oina dum lairi adubu Manipur gi cookie MLA singna moina President Rule ze welcome to taragasu separate administration haiba wafam di yamna diplomatic oi mong da mogi cherol da mogi decision da pan khide aduna masina zu kitang controversy haigadra kitang chamam na ba phauhan ba asikum bagi fibam lakli aduga Kukizo council lang asi mogi peace rally in demand for no border fencing adagi political resolution mogi demand gi adukumba peace rally pangthokani tarambadu government of India gi request ki matung inna pangthokla roi haina mogi cherol da pali adu khoi gi source da phangbada security law and order situation ngarang musi chief secretary na churchanpur da chatna review tawkiba aduna lega ki site gi pressure kumba leibadagi pangthokta oiramgani habige dukumba source lei aduna lakliba film masi President Rule welcome tawba ma tawdaba ma su leire adu Manipur da governance khoni matamda huzu security forcing na khusu khulai phagapa adagi weapons myam phagapri paw myam lei aduga proscribed outfit both valley and hill gi proscribed outfit ki cadre sing ju fagat pegi paw mayam lairi aduna governance under President Rule masis na hoi peace purakpada mating oigedori bra or khara mana masi Manipuri crisis e hena I hog je hena hongani hena awaw purakani haibigi sugumba apprehension laiba aduna ngasi akhoi gi topic asi governance under President's Rule haina thamjari akhoi gi expert panelist na han bada ki right makta election biri Oza Pradeep Fanjaubam editor Info Review of Arts and Politics Oza Butaram Nokchari May I thamud election biri Oza Puyam Tomcha President Amba Oza Butaram Nokchari aduga akhoi gi ahum suba panelist na Oza Shanta Nakpam Secretary General UCM ning hakim manung da akhoi gi studio da election biragani ahan bo hanga se hak Oza Puyam Tomcha President Amba lakchege Oza hoji oragriba fibam masi kamai yeng BBI Kukizo Council gi mogi peace rally for cancel torokpa aduga moina haris na government of India na haizarak padagi request torok padagi admaina cancel tawbani haiba mongda moida ayaba ma moida muke moi thajaba pibagi matung inna moigi political aspiration du fulfill tahun bigani habigi assurance pirakpagi mongda admaina hairakpa do khoina source na phangbada di security ki law and law and order situation yengzilakpa President's Rule gi matung inna lakpa development ani mane so haiba ozagi mota thambi sing matang da aigi na hajo hai taragadi masi hoji President Rule se thongiba pangkoi kui dre no ni da ngai de masi gi development makhalamne adu atopa mna hoi Kukizo council la haibu do haje sanu adu khoi na yengba ya ba sidi kari no haibu mutam moi pangthok kidre masi yam phaba development amani nam samna haibu da moi na pangthok kani haidana tawbudo pangthok tabasi mohoi gi khoi gi kano duni khona ha wai de gi dum haidana lakbudo kari gi da solidarity Mars kari gi chalan bano khulai kari pahan bano habado atamdo ma namdana tawgi hojikti moi tawo ngamde ngamda bisoi moi maram haje sanu ko mam di keno da they have to answer to their people also ko moi gi praja gi mai kai da ekoi go mena yaraktre pr lakko matung de gi de khoi hani kusira sidu to yadre hai budi moi kai hai de ge mam di keno da di moi gi praja gi mai kai da moi mai khu doi ne ba du madu da de di am changjang de mam di kai no da smart tawdana ama koi tawni haidana tarumba podama to ki ba habse masi ai development positive development in logjage adu ngasagi mokoi gi hana tarbo demand kari kra do koi ngai akoi mai ke desun mo haidana no tawni bo demand taw hoji moina tali je separate administration takna ti ni moin tali United Nations ta
Burma India Bangladesh part of my cookie lam same having independent country I am some of the India who are having Madu Yabu Yadaba to the woman at Tomazo with the same Equina palm the Budicarino Queen Yanning the Budicano when Prazado Unsan give it as I get Queen see can see if can see democracy at the back to this matter elected representative like Ribani Quigi can see representative Kalaga Mukuna government Palo have an adobo Maduna Maktaba Matamda Karigumba condition Karada government say suspended administration Tore dissolved Tore President Salabi Abaya was lady adobo Amor so Salagre suspended administration the lady Pochida Saga Quigi Masina Hena with the social Prahena Nana Hena Pagala Prahab Dunabokina Yangadosa Haidana Center na Loibulusan Hargadi Manga the Lucy Manga Port and Hayaboko. And the Hojiki ports here state government the Gi Saga intervention Silla Ruduniba. Sent IBM some have the Quigi in the agriculture Matuna Saga Center for Central Lease, State Lease, Concurrent Lease, and Lineage they put Lams and Vian upon the Tea, the Hojiki Lonimo, Center na Pigram Nina. Say I can say legislature have a tarico, Milky Maki Digi, Yamini Samba, reports in Malay, Mogi Bukutupura lady, then later Matamzilla, Sagapun and how it has a number of Monobulu Bulu Hagadi, the Sulu Pona to have said the Madi Porto, Kagadi, Upon Grand Kale, you see we were Portsy on Simogi Ada and Sagipo, check post to Wagiba, to some Pusatas, mind of the Sino Ninisda. Can also to guide you, we can put to guide you, moderate to guide you, and they give up. GD line get to guide you. Take the GD the Dipa. Aduga, Sagi, hand with the Adutaroga, and he so pays that Sagi lady. IDP Zico, IDP Matang the Simati disclosed it of the red of Mataki and Tawa, Karalaga, IDP, and I have your power from Malay, and the PRC Lakumatung the Dipa. My people comment over the Kaibzico. I see people say, young Biraga, Amtuna, my Makeda, until Hamdina Bokwa. Sagi, Kundali Kabayan, and Nabakato, they get high dome. They are Gopamana. If you see Aduna Narang, Kokumi, Salubumale, Kokumina, Pisanbasi, and Mapum Pai and Kale, Kokumini Pyramus, the Turban, and Tabase, Kaya Lake. Body, Sagi, a quick Masi rumor ne Hagadra, Mani Hagadra, cookie sings in a periphery, the labor sings the Makogi, and say, KMC, I'm gonna such a lay, Habraganoma, Mado rumor on a tie, but with the so is no, I do the same high target, Sagi Mogi, can sing, Mogi, can see La Avanina, or the Su late Haravanina, Su extent of Tronina, Su with Lady Ba, a handba, Su control to Su with the P river. We armory the labor, we go mental labor list the labor no way mamdo. Mado a can say, why papa the Zupaco, the Adu Papa the Natanamo, General Pilam Toning, Mataki Boero, Aquitampaki Boero, Singi Boeroco, Smite of the unlicensed gun habitarico, Masi labor target picket piro. We lie, a queen alone, we and hide an assurance, some people sang, Adu Su with the Tongan Banina, agreement of Makadi labor, no manina, Madusu Tonganba. Can say a quick Toga, CM Toga, Su the Yarm Masindo, Su Sandok the Hargazu, Sagi Moina Topa order the late Ribanina, Sagi can say Su the sign to Niku Mayam Cheno came to Hanzalo, I don't know who flies in the car, Kulai Tado, the Handa Kimatang the Kulaki Su to no since they collide the beheading great Madam the Gano Sumba, Yam the misuse that we have in the car. Domasi, Yam Sawa Tabudi, no, the Lunam, we have an attack. I don't know, Domasi, Sagiko. Matake Lokopirago, I'm tuna priority in a Karamano, the Taptavia of the Caribino have seen and welcome the Andaman and the low priority, nothing I have Nico. I don't know, I know Queen Womatum that must advisor the Hapu Udrico. Advisor Happy was no more yam tuna, Gomen, Amalahan Gana, Calibra, and two Mohogi, BJP, Hagadra, the BJP, NPP, the Inside Natal do you go, the independent Moyam Puna Pamina, Remina Moina, Oba. Legislature party leader Haitareco. I'm a Khan target the Yamtuna Quina, government same Gahamutum, PRT Queen of Tambia Rubico. I don't know.
maximum the high target limit suspension city thani ki manunda parliament ke ya bloga da ni na target thani den chat pe de ko do target ngasai dissolve to bona tno pai lite ko dissolve to target tha taru ada mo mangai ko ngasai adu ki constitution yaw jere na tra aduna yam samna ha ba di thamu ti sangadra tha PR na tha lai ga de ide mo sufficient oi gane khali oza hozik governor na ngarang maksu top officials singa minor meeting zo form kare security advisor DGP am yaroga aduna tha ama khatang oi tar ga tha ni khatang oi tar ga presence rules minor leiba matam da kamaina yeng bi ya bagi ko situation je phajana laksin bangam gani hana sek na hai tar ga de akoi gi elected government lai nge de sumo dum to hum thopani sai ngarang akoi governor na tawri do smai tawna su ba problem adu ne ba ko nyam pen gi do no tawru matung da ngasai gi ko irang ji tho matung da moi cabinet si athu ba mi phimo ma phamaga adigi moi to official che kawra ga phaminaraga acd kano yam chaw disturbance sam lai adu ta ga de khoi station ya ro aduna de 355 ta center gi mateng lok se na koina 355 chali chati ne yana to sokpudi ko no ya thabiro no khoi da assist to biro haidna admana tarom ta ga de khoi gi sigi position la amu de ne ko aduna sigi hoi la amu de mai habdi ya de la amu de na khalli habi tare ko khalli aduga tabu da bu hojikti ngang to gi governor to idune de jabu de lenga amudi leina habi da khoi da ko प्रजा दी तसें हाईतागदी इमेले मैम पागेरा प्रेसिडेंट पागेरा प्रजा की फरगदी फरे नत्रा अखोना पामीदुदी एंड रिजल्ट खतनेबको ngarang bokti leibisidi aidi kenosi ko yam phaba kenoni haitare aduna taseng na de government je ani thopam na phabra na democracy na phabra haidune ba de ni thopam gi style khalam ne ba siko president rule galai se ado praja gi damta direct to ududi hoji ki leiba iran chi de adu gi mathau khradi tai ba kan ba mathau tai adu ba taseng na haitagadi moina panga hewani moina ngarang gi rili du namdana chasalu ne khudi chalu hai ne ba mathau na kam legi yeng gi hai ne ba ko nam ko mai ngai ba sa pangam ri yeng ge adu madu adu pangthau to roi nan moi bon sana bu dum phari dun natra yam sa ga ain hai bise rule of law hai bise ne ba han de lei bise di rule of law se lei di lei enforce to de ne ba rule of law was not enforced ngasi ngarang yam ngang mu do je moi gi leader sing jo karan turan mi khana ba ya ba mi hatna ba ya ba de ai di ngang bu di lep khra ban khale ba piar hek lei bu matung de gi di amu khaktang di khara ngangam bra ado hojik ti akan mangang tre hojik jomi kuki jo council hai bra aduna adu khaktang na thole ati di tholok pu dre sugi kangmu na tholok dre dana hojik ti aduna yam samna hai bra sai ki mapu amasi lai ya dan lepa matam si lam hen ngam pu na te to ngasai ki mana tan du di moi sai yang khai suri sam suri hai dane taling ta tan jo na du di adu ai sai je du ne moi na tawri do United Nations de we independent country pi harim ne adu maksu hoje taseng nai ta di keno se la bani na koi gi president rule se la bani na koi gi sidis de leiba ko Indian citizen ni na masana claim to jeriba kanguna atopa country gi mathakta demand to ya bra habido adu lo ma mai thokchara ne du taseng nai ta ga de ko India manung da piu habna tongan bam ne adu Burma gi mache na Bangladesh mache na taruga sumai ta na koi gi independent country ma piu ka ne United Nations ta langkhat pase India gi soil legi masi ya ba na ta ya da bra habse hoje akoi na pressure pibam change magi keno to piba pidaba na nate ko demand do adu gi pot di moi apun ba memon de moi chakhibni na separate administration natraga adu haiba yaroiba punna lawrakani moina tawri bisidi yam samna habda khuigi ko khuigi lo de su leijere ne ko Indian citizen amtana foreign country khuigi India ga marup mapang on leiba country mo gi matte ka mo thawam do taw yaroi bise sai ge section de leijeri ne ko adu mai pan ba yaro ko ne ba tawu masigi mayam se अखोना खुद थिलगा ताकपा म चंगी अदुगा मदु थिलगा ताकपा मतम न मोजु तुमि लैबा याब नते को अदुना दि सिगी पोसिदा अखोना याम पामजबदि कनो से अखोइ पार्लियामेंट सु पिआर लैग्रमनिना होजिक्ति न हवाइ अखोना हारमबदो अखोइगी कनो सेंटर ना थौसा बिदे हाबिगी मोंगदो होजिक्ति सेंटर ना थौसा रे पिआर पाइग्रे अदुना सेंटर ना याम तुना थोक तबियो अदुना ngसागी को माना मिनिट 5 दा लोइसन मंगमनि हाइबा हाइरगसु को था अमगी मनुंगदि मसे पूरा नॉर्मल सिदा लाहनबियो हाइबा जाइदि अदुमा हाइनि Thank you, Oza. Oza na yang fazo from yam thambire aduga akhoi da disclose torambazi hozi higher officials khara laktuna Manipur da internally displaced person IDP singi rehabilitation gi matang da yengshin gani habagi adukumba thazaba paulai habazi yamna reliable source oina Oza na thambire aduga mathangi wanga se hak Oza Shantana hakpam Secretary General UCM da lakchage Oza bataram nokchari aduga Oza akhoi na ngasi khana zerba topic asi governance under president's rule President's rule gi matung da hozik ngarang
maktada chief secretary na Churachandpur da chalaga security gi fibam yengsin kiba adagi mogi CSO mayam wari sana kiba sigi pause leire aduga hauzik Orakliba film si Kukizo Council gi mogi peace rally demanding separate administration, no solution, no peace kind of have dukum badusuloin cancel to grey moina hibasina center dagi government of India dagi request lak padagi mina loktoki bani cancel to guni hairi adu bokhoi source na phangmasina security gi film mings lakpa present rule lakpa si amsina oiraga moizu kind of pressurized tawraga cancel to kibagi wafum mai lakpa aduga kuki MLA singna present rule say welcome to duga moigi wafam da separate administration kai se palaktaba aduna mayam ji hozik presence rule gi magi makhad lak ba governance in maram oiraga positive development rom ne hanan logo bra aduga hozik Churachandpur side da post mayam moina masana adum dismantle to giba sumaina Kangkupi side zu national highways is secure or kanina kan bi bra hozik presence rule gi manung days da ozagi mot khatam president rule je ye peace pork pagi process tadi ko regular popular mandate government am lai tata di peace pork pati kra wani ko aduga ngasai gi keno dadi akhoi gi huziki khana gi leriba self style military ai tare ko self style military then army gi style then ngasai community policing ai ga hai tare ne ko community policing adagi propaganda war je sidadi PR sina yamna strongly mana control to boda yam line ngam gi bagi keno di ugune ba so idana uni hai tare ko mam di ngasai gi maning kitang lai enganda akhoi gi Manipur da hujik thoiba maru ina hujik lai ba problem je hill area committee dagi ADC dagi horaga sum ngasai gi article 371 sigi sum tamna lakwa interpretation je ngasai gi original interpretation na ma orakanda 371 sigi jina ga ngasai gi kano gi lam gi oiba village authorized to ba yaba they recognize to ba yaba gi land resource to da ba to ani do gi internal conflict se ngasai gi constitutional oiba authority gi conflict se ngasai gi kai ani politicians jing duna samna hill area committee de yauriba politicians jing then ADC yauriba politicians jing ko si jing sina moi gi favor da sum elect po matam da mai gi CSO je kano mobilize to ba kan ko ngasai gi anti community feeling se am line growth lo ngam me ba degi president rule le matam da ding ngasai gi government se center gi kano gi yaka makha da direct chakram ne ko sidadi samna da akoi yu se ma sine ko akoi ne kayuma pot ma hekta tawni matam da political backing yaudana tawngam pote ba samna da ko se akoi na CSO ne na politically akoi ga moi ga samne habdi na haibe wan na te bo akoi na pami ba issue si move tawna bo na da assembly da phami ba mi khara akoi na hana convince taw bom change ba any agenda am pukhat pata ko similarly se akoi na ILP ji pukhana bo na da akoi na agitation ma am taw ga da ngasai gi natraga aspal lo thona bo na da akoi na agitation ma am taw ga assembly da phami ma am sina Delhi da move taw bo ne ya na ba mukna bane ba ko se public na ya da bo ni si pot se lo thok si khotok si mathang election da akoi bera leini ko ni mayam leire ko magi manung gi oiba aduna ngasai gi kotu natraga ngasai gi kahani ko akoi gi Kangpopi da based of CSO natraga valley da based of CSO sina yamna anti community haisira natraga communal makti haigum ja akoi indigenous people mayam leini ne ko si marakta leaders sing sina paisa haidaraga thau haijalaga fuel tor ko matam da CSO sing sina ngangning bangang mo se political backing leina ngangami ne political backing leitragadi ngang se khara wane ba ada hujik ngasai gi ngarang han kuki zogi ngasai gi separate administration gi demand handu e khoto ga je center na harik pa handu ko di rally handu e ga je center na handu o na harik pa harik ta bai wana tana political situation du su yeng da ba de si condition ji da kari gumba pam PR lei ngai si da kai gumba mi em pha gi ta di madugi consequence to straight away law da chakhini ba se Churachandpur da irang to matam da jim mai tha ba gi tawda mi tare ni pan phab do paulen la laga magi power da ma MLA ni na ma changa he da wai sa ga mi tare ni pan do lo tho ga na moi mayam do warrior of the zone and cookie na glorify to san do adugi sorry pot tu makti masai gi PR manung da di adu makti tawga moi ba aduna situation ji kitang kan hoi ni change lagani aduga peace mak adi peace have the inter community contact mak hanjan mak ngam da ta ga su demilitarized to the mateng oi gadra adu the see demilitarized or skumba intervention lak was not only in the hills valley area the sudum lakadori aduna like in both the kano mapham da chume equally adum kana tawdori impact chamana impact lakane ko chamana impact lak was khoi ni mangja ba na
popular government later kan mangja bamna governor gi level da hoi moi gi tribal sing dadi center ga wari sanaba home secretary wari sanaba je moi dadi yamna kai hani masa gi oiba glory ha ga dra ko yam chokthok sabam le state government ji moi wari saning de yam jengna da ko masi gi pochi kamai to ge gan da politically vote ka ba masai gi cookie jogi natraga masai gi any tribal group amagi vote karak pa mi duna mana akoi ga sanare de khoi in mangam banate number game de si de ya de aduna si issue just mind sagalu gaina manung da tanar ga tawba nga thane se du tanar ga tawbani na valley ga hills ga akoi samna da akoi hanjan jan mai jai jini tronglau bi da akoi hanjan jai ta di indigenous people khara imphal da porok ta yaroi adugi porok pagi nga sai gi samna da akoi gi thado group pu hairo natraga any group pu hairo se ba ko aseng ba indigenous people 1951 mamang da akoi is the layer mase akoi indigenous people ne low de ne ba anybody oi jano ba indigenous ne low dorom ne ba si gi 1951 gi mamang da layer ba sing si gi akoi gi interpopulation gi movement je hanjalan na bon of the governor na to kan di khara lu gi ba ba ko adu popular mandated government am laita di madu leiba matam do aita di madu khara line na thok dong ne ba da akoi gi hojiki kano sina ka aina sum yang jab da khanjab da ko mase ai gi personal opinion ni hai tai ko akoi gi demilitarize hana tong ningo ma lai ba government je ko demilitarize to bose akoi songi su moi songi su demilitarize to bose popular government lai kan na to bodi khara wane ba maram di akoi somna kan side su kana gum khara na akoi chief minister da blame to le re lamai mai le kai gi MLA na kun ngak pasing je full support le ba gi type to le re ado kai no di sarkar gi mechanism du na masana thabak to ngam maktam ni na ko moi asona kan da ju similar case ta separate administration gi agenda sina mang da khillaga thamakan da mang da khilla thamakan da moi political motive se political kano working je chatli ne political running je tawri ne ba jogging cheli ne hai tari ne ko separate administration gi agenda je hek lai ta ba ko development agenda da hek sakhi matam da hoji moi gi su vote kari mi sing se vote ka bang moi da ba mi matik sa phasan yaw ne ba mi se ko aduna ngasai gi separate administration ji aina ai wakanda moi gi oiba ngasai kaga tom sana hai bi ba khoi gi tongan tongan ba country me am dagi punjal laga torok podo adugi hoi ba stepping stone moi ta so ko sida di ngasai gi kani moi gi historical background ma sagalaga glorify tawna ba adu ma tanja do lahu ne hai ta ne ko governor na administration paira matung da akoina ai gi side gi di yamna gani peace am chaw ba peace di akhoi masen hanjan na ba ya ba wari sana ba ya ba contact porok bagi adu ba di ai expect to de to bu demilitarize फजन तौगद्रा अदा demilitarize तौबसिदा मसाई अखोई सोमना कंद सुमगाई मोइरोम द सुमगाई मसाई मोइ अखोई खुनगा बसिंगसिदा सोलोक तारगदि मदुगी रिपरकसन लागदबदो mandate popular mandate government leitamनिना मदु अखोई सीएसओ मयामसिना कमाई थेंगनानी हायबदो अदाइ खरा लुनी अदु मंगाइ हजिक अइना फर्स्ट राउंड हाइजब याबसे Thank you so much, Oza. I think wang se Oza Pradeep talak chege Oza hozik ngarang kokomi gi side tegi governor unaraga new government form tong na bai damuk da kana takchili aduga imagi mara gi side tegi zu within 1 week government form tawgadabni happy gi man takchili adu akhoi gi government the government mai je function to ngam dabadagi effective oi dabadagi hojiki situations lakpani adu hojiki former haigadra hanagi MLA singna moina di present rule thambaji yamna di yaning daba but looking at this kind of development demilitarization ge thuma developments lakpa aduga IDP sing ju yengsina bai damak to official lakani habege thum leiba aduna ozadai khangjaning basi governance under present rule haibata adu how do you see is there a changing dynamic as a cookie MLA sing as separate administration ga je omit tawrakpa is there a change in the sigi se ta sena khoina incident amak dagi hoi judgment tawyaroi cookie handwe metel handwe hargasu sigi launch hanagi handoni le maga handu pya be hoi gi gano hai da hoi honorable exit ga haise tu wasira hai kan hai at ba hojal ro kan to ya do yam nei adu hoi na hek phagi to yona ba agan sakna ba hoi morok charo ga di sara ga ya sai ngamdra ina kha to kap ya hai si posa hoi honorable exit hai ja na hoi tamna kamai to na unpleasant situation namdagi kamai thokmina ge ha kan heda line thoga de ai thangarang ta na le mu hai ngasi to hai ya de na adu si posa ma khoina peace negotiation si jamna maru we honorable exit mungona su honda ba adu kamai to na handona si ge ha bi adu khoina tokan se discussion tokan se binary pose thole ba amoi a story moi ngam gre je sama ga na khoi CM resign to gre cooking ngam gre ka ha se haine da de ba PR la cooking ngam gre ka ha pose si hai kan se binary tokan adu no ya do to la khoi su sai tokan se lan su le de adu si binary pose ka to khoi na
moina haiwa game theory kan hairse khoi John Nash hoi Nobel Prize phangin se sa koina win-win situation mai porkete ge hebisima ya namaru oi haidare koina peace porke hai kan sida ad PR la kan sida koina mayam na kinaram se kai to PR hisi emergency situation le kan som de irang yam tho kan yam na ka haidare yam unpleasant situation le kan sida laku ponina dum PR la han mama gi la kan su irang le gan lakpa aduga khoi situation phadring lakpina PR ki impression jam phadan mu badana to one but the another is a governance mechanism from the state government ki is in a constitutional mechanism failure kan sa PR lakpa mo ne ba are PR lakpa is PR se declare to article 365 se da PR declaration to kan sa anytime declare to yai governor ki report yanga tawra su within 2 months parliament has to ratify but parliament na yari hai PR ro handu hitoy ne ba ad si is PR ko lai PR se ko suspended admission no nai si su tha ani manunda parliament da adam to jare mo party so BJP pai na dum ratify to problem to rani ko ya ren bhai rani aruga to khina yengan sida lakhri mo sida kedoi lai no ha the governor report mai chale mag yu de ko aro khine u higan sida gano gi CM resign to wini have mi yauri CM resign to si constitutional crisis na teba CM resign to kan de khoi gi cabinet dum lekhini aruga deputy chief minister surum khoi sama hagan CM na ra me herone na adne office ka ngam de na traga khoi lekhido yaure heron CM ma ke ma lekhido herone adu heta sarkar kai don de khoi atoba sido dorina adu mo han to sida khoi na sida mis interpretation khar le aduga says the constitutional crisis hebu saigi assembly hold on the thataruk to herga article 174 da thataruk mon da assembly to herna ade da 13 da 12 to lo era thataruk se 13 sida anu kharak yani daga noni yani ka har dikira ngai na sia aduga manu da moi manu gi tasal le bisi yaro do malakwa adegi store ko no mal aduna eske immediate trigger hai da ne aduma tungna buri sai hana koi kang khong chain le bale ba si kamai do na handle ne khang ba nakana ni si tang hai ta na raga khana le ba khana kan sida emily hoi divided oi hai ta ne probably kan sida kamai do diga sida koi PR la si adugi so oram ngani ga no do back of mind di okay ta se na koi immediate reason di bu hai constitutional crisis the governor report koi udam ni khang dre ko kai ibno mana governor report ye kan sa president asum respond to rina president respond to why si union cabinet respond to rina kai you know the president su magi article 74 mutung na gi acts on the advice of the union cabinet time na president to have one union cabinet amisha hoi modi hoi gi pone si to risibo koi na president haijar so mama ne sum thambe wani ma de sum union cabinet gi advice to act to na ba ada central sarkar gi rule ne haidar khoi si to central rules haina president rule haisa si la kan se khoi na aisa haija gi ba central lak ba si aya madam da crisis le kan lak pa ni na he ki ba me yaw sa da thaina to kan si thori mai haisa da to one ba adu khoi na president le kan se da pho po su thoki ai se aman da ba ke adu ga to ding is ina example men hai kan se da khoi na ngang in da ya sa pham dentist sabji kiramina dentist ga anga kap na ri ne ta sin ha gidi dentist le phana to me sa to ni me ap me ta sa to ni adu dentist ba kinara me amai ton PR la ko ki su PR ki me te ba ma gi thain thin na ki ma gi experience me ki one ta sin PR no to la ri ta phatang to ri ne habsin te PR la kan sa ni kitang pha hai kan hui na sami yeng bio yeng ko gi Manipuri ya me ko hada ka trama thoi su ni hai kan PR la is ade ja trama su ira PR ni mama kham le khre VK Nair le ngi la khre adi kan gi vet marwa le ngi la khre governor re kan ko VK Nair na le kan sa PR la ki kan sa da hoi kono ma si kun pa ka ola ma ne kono gi lam pa ka se hoi hata kan ge um le si kan ola me na kun nong ola me na ade da hoi popular government le kan sa asal thong de ba to kan ama mai MLA kan mai concern MLA ni la kan ni to yaro to na si manung gi push and pull me am da ru push on de ba encroacher me da government la kan sa mai di bathang port ka do so de mai di tum gi administrative function no to wa da ni da lo thok re na lo ga ko na command me pio kho to ba pata pa na compensation bi ba pata pai de kam da mai to na immediately ngam mi da ado mai na forceful action si lo ngam me do ga khoi gi popular government le kan de ngam de si se mai phabu le phabu ani compare to kan sa ka patri sina ke no da sai action lo kan sa da adu gi emergency ya de adu gi moi constituency ri irang hor kani irang mo to online khaina mi na ko gi constituency kan ra ko emele ta na moi pula sa ka se mani na moi kam bu mi ya de asom se ching ga tam ga kan ching ga mu ya de tam ga mu ya de to mai mu na ri sa thabak ching hin ya da ba pr la kan se ching le de tam mai le tre kam ko le te mai di administration da sa khim na state sa khiba se sa solo kan sa
ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯝꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯧꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗꯣ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯗꯧꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ 6ꯇꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ 6 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀ ꯀश्मीꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥ 6 ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯨ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯗꯩ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯕꯤ ꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗ ꯊꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯩ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯦꯖꯔ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯎꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯣꯠ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯅ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯔꯦꯂꯤꯗ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯂꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯦꯜꯂꯛꯇꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤꯕ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝꯕ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡꯒꯔ ꯇꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯚꯥꯅꯨ ꯃꯦꯍꯇꯥꯅ ꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯦꯂꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯐꯣꯡꯉꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯇꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯁ꯭ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯁ꯭ꯋꯥ ꯊꯦꯡꯅꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯦꯡꯉꯦꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯝꯗꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯌꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯪꯈꯥꯏꯔ ꯀꯞꯈꯥꯏꯔ ꯇꯣꯏꯗꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯆꯩꯅꯥ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯜꯂꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯆꯩꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯅ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯍꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯗꯨꯛ ꯁꯥꯍꯧꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯗꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯁ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯑꯗ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯨ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯞꯐꯨꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯥꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯊꯥ 2 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯔꯥꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥ 3 ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯊꯥ 3 ꯊꯥ 3ꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯊꯥ 3 ꯇꯣꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯂꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯃꯤꯇꯦꯠ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ
PR si karino sa khang doga sei kamaina kana husige kai se haruka amana khoi gi sirlei bi rang si loisan gan sida sai binary posic yari thon da bai dar e adu to moi di mai thire adu di ai adu da khoi mai thi hore to si to gan sida mi saga no hele na kano e adu di to se si binary to gan sida khoi gi game theory gi mostly social media da sigumba je adum social media ri loi individual level de mi khri mata loi yaw le si pose adu khoi man tung hlore adu ma ka khre to gan sida moi to khre to ni hai si bi lan lang na gan sida configuration relation ya deba ada si relation ni har gan sida hai gi game theory gi hono bi khoi gi kiteng sacrifice hono bai dare sama in a example bi ba traffic sida ai freedom ni ai toni mon thokan sida mi khoi ma thoni mon thokan sida traffic jam chat ya ro limit na ro ba si person hai se mo na game theory hai traffic sida loina plop chamina sa ga di rule nine na left high ready henga kan so henga ton loi chamina kan plop chamina adum cham ana traffic volume da chamina ane ba adai mai thoni ma thok to na kan ready hai se leng ya to game theory hai si plop kyo na chamina ba si ka kai sacrifice so ai sai yum yore oi legi her so som ko na hai zo ka hai si rule chamina mle na mai na plop chamina kan se da phargani moi na example people do moi prisoner paradox na ya koi mi manga pha kan se da na da hum pha kan se ko noi mar de ama haido de ama thalo bi ate ri pha mi sing na pha kan se da ba haido ko mi de thalo ni ate ri jail tang horani am da haido tra ka di noi koi charge da tham nei thalo ni hairo ni ade da mayam si haido ni dam chang ya prisoner paradox haido ni tra kan tham na thong ni ba na tra na ama haido kan se da ama thalo ama da thalo khra ate le ho wa sine was le paradox ade da ayam dam da ama na thong ni na me haido pusla ba discipline hai na game series hai na pulo poina akoi pulo ki kana min se har gi pulo ma hwang an gum si har kan se thok mi na sigi kan se khar chang ye khoi se so khoi gi conflict resolution la kan se da e adra khoi nga me mukdan ha da akoi moi adu ni moi ngam pre kai to bu se sigi binary si kitang han to no yam phane khale Impact TV ki program sing asi live amadi recorded YouTube ta yengbi gi haiba taragadi YouTube ta hana changba ki mahuta GPay da hana changbiro GPay gi search bar da Play Store type tawbiro masida Play Store resource code asida type tawbiro masigi makhada buy haina option legani masida changbiro aduga lupa yankhai ga mapan type tawbiro aduga okay tawbiro tik aduda nambiraga pay 59 rupees ta nambiro adugi mathangda confirm purchase nambiro adugi matungda GPay gi password hapiro okay nambiro aduga ngai hak ngai Play Store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholaklagani masida GPay gi mathau loire YouTube ta amuk lakpiro YouTube ta changlaga Impact TV type tawbiro Impact TV ki video da nambagi mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro Impact Silver gi join da amuk nambiro masigi matungda GPay da thakiba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance ₹59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani